انت عايزني اتحكم وافرش الشقه بالكامل على حسابي واطبخ وانضف وتاخد مرتبي وتبقى المدير المالي، والعربيه مش عاوزها، وعاوزني ان شاء الله اخدم الست الوالده لما تيجي تقعد معانا هنا على طول. ماشي، انا موافقه، بس عايزه اسالك سؤال، لو جاوبت عليا صح هبقى فعلا موافقه. اسالي. كل اللي فات ده انا هعمله وهقدمه، بس في المقابل عايزه اعرف انت هتقدم لي ايه؟ المهر والشبكه. مش قصدي في الحياه، في العيشه المشتركه. هبقى جوزك. يعني ايه هيبقى جوزك؟ يعني هبقى جوزك. ايوه يعني ايه؟ انا عايزه اعرف يعني جوزك دي معناها ايه؟ ايه ده؟ بشويش يا ماما، مش كده، نتناقش بهدوء. دي مش مناقشه، ده سؤال وجواب، سؤال وجواب وخلصت الحكايه. انا عايزه اعرف يعني جوزك دي معناها ايه؟ جوزك يعني جوزك. يعني